understand le bon man aya zotation o pasoro za wono lotis twa za on be na kum kana aja now dabaka so hold on naturally na won kunam la do ko nin kuge akwala baniranga dunya ngo akwala banga ba teguruma amaka yo banyara la ya yellow. Okay, chekati azam power te banam na za duma tihnim molana wunti mina za sanye vile katon parti alan fi kati alan labna jimo pun titi zan fan sheltin pun zan tri selo sa shel kam samban te kuno gutulin se ka pangun na ma domin wun yene oita ka po nyela ngun yam pa dezo tena kul suhro on titi alan fi shel ne nyevle ma te suhro ona kul panti program o kati piul bol inside Tamale yulum boni Abu Muaz zomi as usual apun mi sa shel kam te jinia nirbai la nyel katia ganu bol nirbai jimo punni sa shel kam misa daniela ngumbi te dumane zo ti anan katare kula biane and today ti amala new face program opune wunye Fozia Hudu wunye CEO of Castadiva Foundation yes tinan katar kamalo dumo punni zo mi tumbo na te yule to ashel nyala zo daba te kulinye ka ye to ashanga gorgane Tamale mo timi pun yara inside Tamale pun yala program shele ben shaden chen ven yala nga Tamale mo ne rembe chen ven yala nga zasa kategwaza ha ku zan tu nu pyahra pun nyeti yambu malgu bi yan fa ne sheltin yan dire pune so zo daba tinye ka information shanga kulu yina Tamale mo tampune gorgana lalanye because tema tranye ka nes da pa kom nsare oidana and so many stories tralanye kan vile yalmo ka so chante zang so padwane so zang padwane kala ngare video zang senete oidana so ni so many other stories teaching to na ha tembol ba ma den ben pere pune katinya den yan changsham do to ma misadan te pa CEO of Castadiva Foundation dumo pune cheka number marahabi pamba yi marhabi to gomna okay mankul mana aja no kul yes and that's lovely aja zonye the first time kati ti minajin program mozo maybe subsequently I don't know whether you've been watching our program or not so your comments on maybe tin kunna na ben sha ka gbatinan katar kabir punu zo to mpa pamni in gahnu bol mama okay ntaha hitler on Mr. Dan we to ashel kare cheko yelne into watch ya pam email viewers pam oh thank you so intum the tun shel man ko zan la ke kapaya okay because ETL ne dagbang dundwang ne yes dagbang dundwang ne ye to aki to asra yes so dimi ye to ama di tibu pir le yar le yinga de kuswang so non so piel pam ni Nichena is studio ngoma so until next time we may zangland the film in the wow Mr. Dan aja no comment ya ya chanda ne kati yer pompon den ka ta pasham ka behma lore pale lebla priority ha shabon pale shabanda yer wande den pale nyebombo spices pa ma shab yer la kanda station do one yer la ka aja comment ka eto eterna unit buru chana como man kana gati di jene zamzam ya to ashanga den biane of course maybe me aja for a very long time because nyoko gwaza jeune program shane and no submission that was lovely this kind of people cut bore biago punuma bankwan stand for the truth whatever you said maybe someone be no pleased with that but manguna ayere to akarenye kama ayala mutamne yema so I don't see anything wrong with that aja tuli chekan kana asane tuli ndi yale tinye story share ka nes pa kom nseroidana and it tabenere swa you as a woman how do you feel like ni pa suto kute sai ka omin do ni biene karinye kama brian namia julia biane bisa te kan ka bema gwaza ha yisina be society ma puni ka pa woni to ku sa hale ku paro ko tulum sate o idana okay
Okay, so solo nang magafara. Okay. Yer ye to ashele saha kamzaha. Okay. Ye bin sha'ina. There is always two side of the story. Yes. Ami abang no worishama. Ka dilan kanata nang tahangu kamzaha mi Custodiva Foundation. Yeah. Nera start nirbu pamda jamina kama nan parla pabuzo. Okay. Ama zunguna after yumayi in yerless tam kam ye time will tell. Yeah. After yumayi nirbu understand ya kaman in yerla ye mangle ne beshel pulo ka yerle. Okay. Pa nyawo do nyawo bi nyawo yen yella din yeshem. Yes. Ama sometimes maybe zin le shela yen zan yella ma. Okay. Ami abang worship. Okay. So I yell ye mangle shell di nyula so because nang ya magafara. Dagbam pa babu wum city. Ni maybe anya yel mangle ka yelle. Okay. Be maybe aba be amma be abyele. Okay. Be samban ne do ko yelle to aka to lapsele. Okay. To na wannan la yuko tinum shaba te banam duati ko yela ni yamang le dinya la za yinga ni yelle kalan chan silmin tanga ntilam buham shabba zaha so mangona ni jimpe ka yela alhamdulillah ko nin kuran wumsima ni yelmang le kan bucce ka samban ni yetwa di pierin yetwa ani ni ranye la video ma lalan tuzo pama o yela ragba mala namvo man bujejo kaman onin kuye kaman yelle shamma so nyungu kamza hayan jin sambanne ka galam ti bi ngoma be tutuzo pa ngoma anti pena wuntale ne manin yale shambala karinya dalil ne din sanaja dalir ne la ya bin yaran nan da pam dundona ne karinya la paba ka wahala ma bi timi tam da la ban sha silmin go bolle ne psych kaman a hankale da dam hankale du tum da micen ne minti ne seconds abang no wori shamma so bien on to nan ban shakar nyala la time man na wunzo o hankali yeme ne bin yara shanga so nan bin yara shanga ma na wunzo ailan buhu bukanan umman mu ku tolan yala wannan ban shama so yisile ne biyaram ko zan nan la ban ma tumma la ban sha silmin tun ya o yala mun bin shaka madin mursirani yalle tim yalo ama tubumi tim nyale titi talin nyale of course kasilmin tun ya kaman region ngbe kaman doctor ni chang shukuru kalera niruma degwa kunyela de shukuru ka chang ka so twena ke kayel min mala problem bi na handa mame yidan na handa mame mana handa mame phone nim na handa am ko wuma ye to a an ku yel ma konko de pun cover 50% of solution mbalama ama dagbang tebum nyele so ka patu zan kutulum pasoro yidana som ye na woni chele katizan hankal kerpunen leher puni so hankal so ka chan like you said maybe ne hankal chen me dual time seconds yes. And so kama pamo ayeto apuni di nyala yalan las koti pa ko tulumo enchi oyidan mo like you said ma onan kuto zangle enchante amma sho saura maybe yidan biya mala halungu karaba simse poi kana no onnan shamoma abakwan kaniri tin la kama ni ku yeshalla ninkunsi lan yantu mal because poi ko pa ko mochi o tamleme karabigi ko nan palto so rami ben sho yen nan ma kanan lama ante azoya mai yen ti yan di yamang ni nyeshin dagban konko kaye nye problem ka pamin do zabra ngon kamza hakno en pahla do mazo hala patta yan pahla do mazo because do nyo let's say it as it is yes in some instances I mean is look mbe tamal yuma yimbon nke fonde ne katwe dundona ne katwe na ya katwe afanum yes katwe jingane yinin kan butchar da puni ce ka ti yel tabiya man anye dagban hala mina yidan ye zabya amma yen yela miya nu do yil wahalan nyale nu so na laptishini ka laptishin kan I condemn any act of insista manan nan shamma mani manguna hali chena nauzo ka zan ban me ba su yisirme because Obama love yes balante aninselpi be it pabe do a strong doing nan me adadam pi
so the system nan ban shama man fauzi yan galle amma pumpung man borro she ya nim mino di fila pa na pa kan buho ye twase ye twa abe of course ye twa because anya pumpung le system ya on niderla mabdil go niderla yurlam peran la on shell kamaz on niderla yurlam. So we have to pamper her of what she has done. Ya chekam yela ye twa ya to ko enjile ke kaso kana na marafan me pam mari da batun racan kotu of course amma da yanzu mu can kotun tubu dalir din zo ko nan la in 80% shilpulo lo nutum de tuma be psych nutum de tuma psychiatric hospital nutum de tuma ya bi yanzu amu kana ya in some cases ya bitin yala ma no shoot tamshal ma ko mamman hankal ne. Okay, yes so cekan ku yel roya anya dagban man sur shel nyela kaman dumana gum dagban paba katba sulu okay kazan kulen debu suhe kabtubu nan tinnan ban sha'u kar nyela kaman the system woman nan ban sha'ma because the dagban paba na wuzu tiyel na tiyel so po aja po kan cham misa dansan if you were to be the man maybe ka pa nango, will you have the heart to take her back? Of course, why not? The dadina na babayel miya na inye halka pa ka do pose na wunzo ka imal yurlam astila anto so aja so halba di kunya maybe misale ka kotulun ko pachu su ko kare din nyago gare ko bangna kama pa attempt of murder bala kama woru kunyo kubo or kuola ni manama like ana masu tiene din to ci kamun pa mo biene dinya la osuno na borra pa man na unzo de tuno malko min aja ne labna sa misa dan ça was aja ko mo go sa ya flow ya kan feel ko ndu ta na aja yang yele to ashela ka mama ko to kira de na ba aja palagalan so okay with to mabima to sister man na bashama danyala bashawo da samsanati yana to condemn aja ya ne pa to biani karinya la kaman dabaman to malba yela posara yes and I got to le haja bishaku to nang because pilugu to da ko konle anya pa ka fi ka man do ti ke halka asarachi ti ka ina amliya jine ju ka to zang jumayi ngum so be ka bezura amna understand bo ka dabsala te pai kanyen yina na ta polur shal on dura mi wa ka ada dor gbad biane ka moto ba biane nyen na bor na du shal kan dugon ku yela ya chala de porle pongo ka den le ba ka tsam kama no jila hol puni ka ko tulungo fardam farshamo ko zanana ta pasaro so Mr. la information ma ka adi table because en yul ma kar ma di ya sani pamoden nang la so like agent de yeshema duma eto ashan pun namna kala la den moment nang no tena na wum shal den ka tena zan table assassination o yero ai to wum ni yeto ashan chanya donc on a te bombe media la amma de yina social media kata wum no den kata borna te zamzam nya wula nya de bihago ma pa ite ku yisi kada nyala kotulu mon fare ka idan ku jiango ka ba mi ka te pala pro kotulu mamma ne jion de malade nyam pag ni sel pat shell ne di bu do aban sable amma abanyore de wale de mi wale tumba strategy chonwa ati ya kan yelle pa no to ku idana kala nku nyam so kam ka ko jin ku yilba nku vie ya nyam so kam karanyala oidan ko kuma wa amma ka ko le nyam de bi chang da bayi wo lapto fu kati yerle ya onda nan ba shama aja gro condemn le ngba condemn le kala yele twasha ne pa no to ko o bi ya shali to moso ka cho o nan la ya twasha le mosa bi shan lan kan pa solo be kunyam yil balanga be azu wasa be afaso ngunda zan nda gato ni lo amriya magba kuyimna ka zan ban fue hala idan ya na kolore na wazo ajina to chata yele yuloncha solo malla ayen zole te passa chale kamande complex interniveau yenga nyama marja
I be ado yele ka bor de jinbo abu cheka shawara galsra shawara galsra bang babu bora ba biela ba so abu mi ayan mai so shawara ka to amati chan abu bora sha ko so bien ka mulo shawara so bi yu amando magia o yenta advice elma den zanga yi. Okay, so before you proceed tin yar shelmo kama information man yina shama you didn't dinye domo ka pa bua no kolor mo yi maybe ka gbari an yusilgba anye do ma dere butuni ahankal ta kama pa bane be shama ma yeto abepam so dunku nunko gwa ma course no zan la yima che kan choko zan la yi in order to protect what is happening to malla be shaya ai non pa amlia kuna ayinga o yelle kamjila azon zo ka be ne pa ai dan yeshale nyen pa mama ka wumle hal i chen la dani ko tiela ya aja fozi ya jinti o ti tama yela na ozon kulien kana ba kuna o ko la namba ka sanden yel o ande na jinchela ni kan na jia do we ne pama a jilman ni shel ozan le ta en yela mun do ai borna pa wunta be shatam bondi wula ka ti bondi le magba kaman yel shanga zan chang household strife maza ka no to yisi kaman chibo be shakam kane kanya you don't want to take responsibilities just show that you're everything la ma de malajel ma amono biagone be mbachila onda ko shafi ma no yina chanchan de shelma o mun oidan man to hadala lurma because shabiagone oidan to last lore ka pa mi bon pai so acha no de poluru ya to anyele. So tinto you ne kama maybe problem shelling da pum biene so ka otian kolor mo ka domo zasmo problem shell kuto biene your problem idi am biene ayan ne de polor mo de besimse na tam kotul m kar fare ka ta kwale sarma kan do emergency kana bu pan kan tan yira kan sam de tiam bola etwa so man you le me akarmala maybe komo puntamme oyan kolor mo ka domo zasmo la zo ko gba su yisla instant ma ko twente pokomo atakpa yes kama agent de twasha ni sel surtout tara maybe mami bas spirit ba twarderbo ka ba samsu no de number shaw instant ko kuja ko so mata kana tan nangale because on ko no de problema o so pon yisi sa ko tulum bien ko pona to ka ko nangale tinto na to jin twe kala kama za ka za ko tulum passe o dana mo bo ko tulum pa la sar o dana de yaya yes ami understandable be man ko mi man best friend ba pa ko so no ko kar walga ba damliya aja maria neriti no neriti na pa solo dinde ni ka pa solo ko ku anya chapu do chiama aja menyo aja ni yera ne garia okuku aja mbra ko ku pa ite ko swa na wozo kan yera no kwa to amno ibu bola gitaba duna jita nang la ya tan jella la jirma sa bunya ma sheshi counseling yes I'm doing it now. Yes that's what I'm saying man kama one yelma no board pass on kokotul mo te passer we jano the way ne kama ti sitwe ne nyimpa nywo kam gum de kapama ma o yibna don pashapo okay de nyala gum kam gum tinjere to ashelon o mi pa wona be Zainab be o yuluba on be lo chapolo nzom na wone o bom kasta diva shi ko mono jine okay so enkana anpa ma pa wona nung sham maybe information man and rich shap zasa bia go pune anpa ma do so ne la mal hat no to zan la tebo pa no zan no dundon no ko mino bien so la ye twa wo hene kaman hal ayan ko paso ka pante ban wonyo se to ta yira to ashel pasha bien ana ko to bambe bahalan yeshale na uzo to so a half more than 10 years ka kona tuna yanga ni ka yanya action so hal biya yele do so nda ko komo sarmo wonyo hal na uzo ngoda na ko believe because biya ka do ama iya do biya ka pa won ku yura ke to do biya ko kom pasara vula ka be mo satia ise bo aba binya de max oni mbaka mbo makambon of course o bay yel bay mandanu mala blam akani da bu kuba bi woni to yel la mbara di kurla te maga mo dan kuama zo mi munyan kuwa ka don kubu aka problem den o police station mama believe gba law man de ka no maria man you can defend yourself that defend them yes I mean understand o kana want to manasara na ko to gba nasara o gba dem wi ni of course
ami ansa no de kan ko ne kama pai kwa na wen comment to kunya so kam kala nja ka ko me no kwa ama on regret din nyanga ko la nyeso ko mu lambia de sa lankane ni lankane kama ngunda kuhre katiene o na shezo mwa no la be me ka kulo wan ko mulu nandama ne bon po on panya dan so no be nyon dugo lori you understand kayel Mr. Dania yo idea shelo malngoma as do mi be typical 100% northern nya na wonzo 80% of the pabir a hankal ngoma anya tun ku dir fila shel ngoma derbi ambian because life kam na tan ya nang ya magafarao dapum mala nimple yes nimple play kan ya yemane man najin dona jin yel kaman ipaba ka hankale na wonzo kan qul tale di yemang le zan ku bala amirin tale do sapr kwable ka bazang namte okay so tenum chen manungo kaynum dapa ichan nungo deninya ido tale do kamay bora nyim bor kabu do zon yerle paba kamza nyama hala mina idan yizab kabu ko ku kanantiyel no bor mene lam zang masuje man son shelpulo kana satisfy poikinan to twase okay ami aban wori shama aje champion agba echawo aje chama palenya tibishim na titi bom na ta kaga negi salo amuna chomuno idano to pass 6 months kapedu capital tasu kada yes had do ko to muro ban to ti no kore bi woni so mi yet mo kore ni cho opani sham harkar pala bana zama ko no kulmboruna aja kama aya ni no biara ma so that means to ko to la mal ye sashal bale ni non ku yelle tongo kama ya aja aya da na ya bonan land ma ka gba ayam ne kama ne biara me ku bo adam be wula ka idan ko te biane ne da samse ne ku biara ma san so ta san amazan to chekan ada shelpulo din kan yara ma ya do on to you pantichi ama on to lan lam adat baba kwabga kana ku yo pa kanan da bin shakara tirupa ama pa ku to yo yi dana kalan yo yi dan nyanga ko mina na da do lam okay so aja you hold on there chekan yin to come ne labna ka yes aina ku be lol kam ka yuna GAIDA-COM TV zombo kan ya kul suri akadama ye chemete subscribe to YouTube channel to be on TikTok and all the social media platforms so anto dolte ni man chekat vo kom ka labna okay tu vo comme kalabna aje te table misadan bazana yala bambe dumo pole aje chekan labna sane your final take on tinku pili e to ashelwa because to sahama adibi ya alala before kan cham misadan san kat proceed mana malshenin yalya iyan suhla dagbang zaha okay especially dagbang youth okay and dagbang media okay especially man yarab jakam yan yir maldi yiko now revoking 90% of radio stations and media in Dagbang. We are not being fair. The tunity yina ya manda zanda user to voice manda zanda. Okay. And Dagbang manguna mankunya la typical Dagbang pa. Perlanjin 30 years in Selmintanga mana kunya la Dagbang pa. Tiyan mana tebanam ya problem ira kana ya bijinde la dundwang na male. Exactly. Ama zungo bumble futien nang de bela social media ngenda. So aya aku maybe ni nese man cheka. No, iso tung pantale nyal kan ni nese nyal. Kama ya nya ka nang da bin shakar be kan zang le pa social media bukariam pahma. Na wunna ya narnda la jakam chekan clearly. Because read the Quran. I nya ma kulli hinan read the Quran but bin shan ka Quran punu ka yan yal malaka man fawziya bimi. Ibu mi yan lab man tubwai. Kagba buah ngummi na wun cer la so kam tale kam ka yitum duniya na wuyan cala tale amma nyi wun kwar la ganda ma na wun biyan cha tale halka duniya ti yisi yes because ni sai ka tum tale social media kam na ya nutuzan bomma bilgu ayan stata abolla so yul ni hamdiya kan nan so na masha Allah anye kan correctly no in secretary for 1.5 years bo yul hamdiya in firstborn o yul hamdiya hamdiya social media kan yo zungo lelam biya ndia nguna nwi nguna
hamde zan bin shaka mata mai yin mu kabal lahin yanga o gbobrlan laar kan bu mi laar ma kan yeda nyala ma social media kan yo wow o kunyelan picture ka yun yela hale ka sender ma message hale kan ta kana tamale ko bonshe zuwo munun malan du safin kyarin du munun malan office in kyarin office nan da bin shaka ma so ni bornin ya shelman yala ya social media ya du tunu te zang bobja gutte tamanga of course ka mabiri be silmin tanga karpa 2 years ana jinyo kanyo nyen classmates nam jilim na behe tindanye behe social media lan lamte so social media ya pa min do zabra ka zan pa social media anya ama biza bia ka zan pa social media na uzu chafar bugara karnan da mallah jibsi kaman tu poster la ban shaka maza tu system ma issue ma darbin nidra nyama ce kan yele na uzo ti keru punu deep in understand kaman tu system an ranan ban shama da damun ka duniyan wani kayam biyo hankal ne ka kom nzan borno kuo bi ba ban sha'an nan halle so i bora man bubble me kama yayin zan muson ka zan son ki jajale ntinye hali yen jajaja ntinye shelma da bazai ni yamang len yelo amma dinki yan bandu ka biya kuma nan wula karcin to ne nyama yan conclude me kai yala ito ashel zunwa ya anye do na umman man kunnam la do ko nin kugu na bin yara shama ayi don an basa ya chama cekan yala ali cekan yala ali bunwo cekan yala ali understand ya So I want her to finish and then understand it. But man, I just want to you know. Pasoro. Zawuno lotus piano. Zawuno. Zawuno kumkana. Aja now dabaka. So hold on. Naturally na unkunam la do ko nin kuge. Kadali ni den pasoro. Kanam paya. Ko zor nam waya. Karinye chuansiya kanye bin shakama amma dun kunun kanye pama na wunna mamiya ka duara so anye bi duara ma bierum duniya wo zaharu tuna ato container le dun zo ka pai chan hospital ya mbayo yan duwa ku to duaya ko duara kaya mankulan ke doni na zo karba pa bakwai kulan labna matam sim dun wunya so dun zo kan ya pa ni kusim maya so I anything in kuya ma ini kuya pam kana so kana yongo tun kunyar dun kulchana kama in terms of biyar shanga dun gure dadam din kuya yi pa on gasir pungat dab at kwanye do nun bin show pa po di pa nim bliko mi am pobe dun kan yela maya no ama kayin par ko tulma I yere to ashema a problem to ashela I no one chan hardware ma but ashe po bom no pa gugi na because the hardware ma the chanka ashe po anye paba the poku kam na te passe shele am bor anduna yil nin kusi to nyin do paba la kan so anya daba na kuluma aja luma kan chamisa dansan before aye din je kan ye do nin kuya ma ya inja la ye to ashele ya ye do I study canon research do kamzaha o hankale number 1 duzu kabiyela ya na inu do amle ya di cheka kumulo because do tear me from opulne okay ka do tear from o dablam really yes so do yibor bandirgu ka kumulo on to nan kam pa mal de suchini ko ci bandirgu ma on yendi kazan to biya ama do kala la suchini yes I agree duzu kan yele ban shaya man yele to aya I song aje ka aje qualify it cha kan analyze no aje ya anazika ideology at go ma be nan no I'll come back to you yela mi ya anya daba ka fin ka je ne yele to ashel won pa ibdi ko beidi de ko problem la Judicial on yer woma responsibility nyale no provide the team pa o yele kam dum jere ka o yen doka be majima do wonu no nyale so you see ni ko sim be bien te papa ma ne yer ma nyam do ibu ba pa money do wonu ka ma ne ka do nyo I is emotion no you see no ka emotion I is emotion ten ye to ania anten yeru look mbani kurgunda na program ya ko kolma ya kaya ma ya kazaliva kasadiva ma ko ye kazaliva fe
Wednesday ni rawa ye to ansura bibi ma arabin to nan nambuwa kan ku wumda ye to an tu wumda ye to akoye ma ya ni yare to ya na ibi zan hankal zin litir ne you don't understand ani man man yula do nti twin life ne because mban wumsima so man mila do bin sha kamaza kana wono yuko kanye pa ami abanu wurisha so ti ye nutrition program wo ti yare to ashelia mban manan yidan manam je ne man tuzo be na zo ku kana studio kat ku jin ko ku yel ma aje mal ya mangle kat ti na yi to ma ko yel na zo aje min pa ma sunun kan ya mangle dije kan yel ma ya man dina mai ko ku borno katima kazan tana abno ce kat ku to lan yel amana labna kat ku ti program about nin kun setal ngoma inin ku ya pa okay so tinin ku ya pa Mr. Dan, aje ni tinin ku ya pa and abu bona sa abu bona sa ta aje de ta kan bona sa ta aje ma nyame do yishir kun kusaha kunnan wopa amliya ndila kara har shabba da min nan ka zam na stadium ka biyan nan da bombo reception kabito gbago resamlo zo gba kabito paro dun dole do su hun yu pa har ko lasla la arkan party ko jia kuno o yinga anta passa shakar jam hal bandir gudin yanji bitu mal tabba pa wan yelo min na won zo no bo mago ngwane ka dongo vo so me tia na ye to akara ko che don so ma of course ka paso kuwi to the extent that I tam ko tul mu kar fare ka ku mi yikpa la sar dongo wula kar ya ende ye de ba yin yele ida ko twi be ka la ko tul ma kar de na mo al o ko tra ko mane ki mi to do abe bishambu lanka ni ku se lo chaplo te parle la bishabi man ka kunya ka paku buswa ka ku dira har ale suman ba anyer la manda so di pagla o idan ngoma mangba akula to bien ko guina o nyirban da che enti gba pa won ka fasu ka paku zan o idan ta police station enti chawo paro ka don na gbo kurta ta man za ka yel pa no mi o yela zan chan o chayi police station o pa na ya no mi o duty ne shalbo ka pa ma na mi ko ko no karla nyama chana mi no ko ay ka chaga ka an kuna an kuma pa ba da ngmal ga mu cha asha yel ye to anti yel ya ne dab cases yaya na uzo dab cases ya pa ba ne cha cases ma palera enemy fault nya na won nyala te dab ka te juya halti ya nyaba of course quite da yella hati yella yeti bu bona to bol yuya ye amaliya pasham ku be yongo karo nyala o malla o hidana amma ko mun o mam kuro kabna gargarta ba na wun zo kan yara ma da bitamale 90% 80% of an kama ajan kan ai yeshe kama mane ajan kama man for instance ajan kan Maman pa ime so ajan umbo na ajan na pa ban pale da daba so that's permit you na yi ka soto zan adore ka zan la ko to do di haida the permit me ya it's wrong now yela ni kama ya you don't want to provide aja eni kusma zo kama manager wo emini party ku nwe na ngbanche ne bia na zo ka to kwa bi yime te kitchen nte posua so look shepolo wallahi because it isn't that maybe kama trust on but ariya to ashe kama ni sa hankali to ta to imi paba naturally ini kula ye to ashe ngapolo kama anyulejian nyulshe na zo pa ku ni ma kan ye ni kuya so den to ku den kare pa won pa ko mo so ri dan mo gba bi soko kunya enti o ya ne ko trigi tungoma chekan yara le you understand ani yershel ngoma za haya is beautiful perfect but the mala I reader la buku ka reality ki yarma buku ki reader ba is there dan shele yeto ako yelma ti yan mataban ma bang pang ama yeto pumpo generation I dapo ma ini ku ya pam don ku yan zan o damle pa ya na wunzo dukpele
ko zang pa kena ya ka yela nyin dam le pa ya na she don na gunsa marvia ka hada ma dra jani ini ku yo ko asia har on yere to ashal on yema to cha yere to ashal man na shinyale de pa ashal ya kar kunyala do wen la amlia kamaro ju ko wonn passe ba amlia pa ba won nazo ka be manam ju ka bon bo twa na ka tirta yeah ma last question ka answer so I understand jaguni bo la last question ko ta ka answer it ma ya amin duma na won yirin nan le ya kaman kula kanang mazabja kan bacha be kan yala ya okay akali ya pa bu tirma jilma abano romantic tan gordo yingara ta pai na wo zoina korbi oy ma ye aja ban korga kaman do pagbayir na to na amlia dirashin na ko to aja mi mu aja like you said ma dirin yala nguna hala the gware be my problem with that to ku yul na on ye ne tin ni to bo pa ba na kiri ke milo ke ku mil brr ba a konko na ko nya ka ina wumban la arso ka ku to iri bo pa ba na ma ba ka je stable o embola pa ba na ma ban be samba na bugar ko ga dirin yam problem ni no la so okay so let's move to the second top tun kuli yar shema the no na batai ba ma ana san la bu nyimpa akula yidana porque en kulta ma maybe yeto ashanga nan esunsunu po ka tena pago be di kulbe nan ba pa kulya ka amno biene I do she be lur treya ka ma problem with that adina mama satene antora lapti yara afan mu ke jine en larga amre ma ka ma jilma ka do ma jilma ka tele nan la din mu karle ka pa mo shamte pa ki ha shane ntuto sa komino x ko lebo sane mam kuro yes komino te biene en la havre sex ko kunno idan mo ya ben sharan nan kan I wa je wona su palgam ale do akto mo de Mr. Dan ben sharan nan kan vle dal mo ka te gumlema pa anchang o mam kuro sane komino te douane to lambo ye to ambara ka ngunlela o mamma de video lantom lan scène le te o idan on kule yes second one yes understand yeah. Come on, what is going on? Pamokati and blame be. First of all, me man in Chen be and yes, I want to start with you. So paria pam but Mr. I'll give you 5 minutes on that. Yeah. Yeah, into 2 minutes. I'll give you 5 minutes. Pour son chala yep kanvel nasane because I dan balabo on justice tia to ama pam ka adana na magba idiam belela ka na on chaba ba belela inshallah I understand it because on gumi to ama nta ba kulula nzoma nu he ka juona nta cha beatings ka na shi hoven yelanga it's against human rights no it's against maybe Asia as Fauzi Banapia Dane, Casadiva Foundation is against human rights. But Ombeta no intended because or I know some sort of dwell that police station. You need money at all. Don't pour a park for injustice. I bet do yele. Kamen do matlan kane nyimpango de simska to control bi shatam bonda ashawa dabba mami to bagargar ratab kabian ma ka yoy ma bagarta ba te dablem ma ba yes dablem bagarta ba so di nan ka nyimpango amun sura nan amliya ka mun o jite blan nane ka so ba yinan te boa ka mun na biane de basimse na labe amam kuroma san ko tumala dunda bore yadane din sibsina buhama zo dira nyela on landa ma dan ka su ba ka la busan ada de pan lusane of course amma da cha so ninga amliya kan o yinga ka la lusane hakitin mag video mata dona kan ma da video forward the t aidam second husband which is wrong ndaji twan wo yelle. So I don't watch the video, but I don't know. Video man mabishi, pa mal the idea. Yes, biya pa ngo me video mabishi, but I wonder the nsham halka do ngotinya o ida no number hal to forward the lesson to. Yeah. So
like tinto polene domo maybe wo gbara bo bolla la ka renye pa mon foso hale ka la ta kano mino sunsuni ko o pole means of the rich o idan ma kama pa na borogoro be haishan no so that means tin yere to ashe twon ade we na haldo so no amle second ma bo bana ba yi ka pa ko na bana nyama o mam kurama na gasia pamba na malo do da so la pa bi ayenga de bisum sini kaman adi believe be adi jihudi table because I can't tell o mam kuruso wonzo odo den to na ka on yi osan ba on yi odu ko konko sanko chan ngo so balam bien karpo o idana la pa ma ba kunyelo ba pa yele we have such women amaka pa zaha because pasha bien they keep themselves in they understand their go amna za ka che pa wea kuna ono kunam so kunyela ni vo yele kunyo no so ni ma la kama ya ni vo yele mo de pam de mala de pindia luxe pro pa na yisina kazuku open bang do before maybe now only ten nan katar ko min so yes understand it ama den kan de pun yelma kama but natural I believe now kun nam so ko nyen info you unless you choose it for den kan yerma kama an yele to ashon ma pa to iso no bilem na ka to land da pa 10 ka da palo damlia so o lam so kam banjon jilgo o mira ngun bo banjon jilgo ni yeshale so hal muit zan lo no amle ko banjon jilgo betaru o da o mai zanyam kama o don na ko no amre halin man won den tar man mo tanan tumda la paka on cause problem kan volon so biagun agbaye popa agbaza kpang la man kan yen popa soma ka venyo o asale il shall on yina wula ka bu msibagi kama tin yeron nda punjin te yele zambalansi what they do is that zambalangi kana aka to bo zambala bien le menya wodo pale bi o pale na wozo biju okuna ka zambala ngo bopal bien lapso na tita ka zambala so konko because of time ma mi ne hal da ban kurle te ba ne kulu yiserna trami kar ku nyala poika pa yan kuldo o kuldo mo ne be zania be shit pele zanzan pa yi disa but ni ma la jimi mo scientifically ka so kamza han ye virgin ka do lamo ka jimina donc on a ko banda de mo tin charity casta so ban le boire chenya te gwara mati ways and means of finding kama niveau so ngunda ba mitu ana sana ma kama yele to ashon ba de la kane an yele to ashon pa ibo mitu kama kaza kwa bien break ka blare yina to so mi biane on to break ka zan force nyele cause to ma yibe yele o yen zan kan ka ba balenle den tai so ni ka jinwo yina ka yene kama o won bo virgin nanyo ha tin shi zaman shalon pa na to zan le munyame so to no ba kanyo mama liho kabana kama virgin nanyo ko ni 50 years kanyo yes the biane you understand so many things mno so da shi sambana ko mo we dan ni mo ta kan yera ma no say I say you town chantinya passer bleso kan bo ye wula nyo ko describe ka do no bi ma no so ko to ko so man ma mi amambo ko no mala bi hana no mi tu no babra to uma to so ya an so ge on kono sa anyo kaji aji ankana kaji no sunde kan advice o kan ye you no careful ye le ba you so le munyame mamba ye ba you so le munyame store tu na ye kana free ya charity ya man o je gbambel bil so karinya de nyala tim ko wen no otuni so kare de che kare to bar du otuni venga so on ku yel male now the dama anda ku chian men tinye girl so back packet kala gbambel bil ma koi kare ku ma ku dwa men gbambel bil lambo yes so aja samali la kana gachi samala kana but zoma bon no nan de shalma so palagi pam because aja itwe pundi pashelo lawyer to ko en tuna dene di pashelo tatapte ban yes I have a problem with him because of my video ma so video ma konko bana to beat shalma na on cho tai ko tatapte bang ba enjoy na tan la kabanye kasa yes so aja
Mr. Dan we azan e to ama mami ngargo e to because so dimi mala ye pa mo san kar yena because anye pa ka kuldu ka ben wote be luru vient yelanga ma sol ne ayinati inti cheka fan ma ban ka larga amre ma ka chantri nna ben yara ka ba ala kana I understand maya sha dwell mama for some time because te sa ma de forane to zan explain yes man fauzi yahudu nzamia ya enye dundong shepa dundong mami yen zand gbaya yizo she do nye do period man ninye shalem bayang dundong ne dankan ya okay zuma ya tiri kwen labna ne culture dagban silene tan de ti damle shele now so 90% of amle ne mare kane timi yiri yan zanit da dini ne tun can ta gwal shel karnya la pumpon dunun kunyel ma ka ta zasine kama tana ku ze kama ta kalnya la ngu ka tana adopt shel pai I cannot leer puni now so 90% of amle ne mare kane haramu amle ne mnyele so haramu upon haramu so lela haramu ma ka tanan halantu du'abe on haramu ka tamman confuse hiya ka tukuji an galinde taba so tinya ya shenye la kama ya ndumana won burmai o zan malala hikma sheltu ya nam nira mal man labnan tu burdagba amin man mai sheni yalambal because yeah I mean Aileya is so dirty kaman de kanin sel de kad adine ne de kul kanin zungo che kan yala wula kabrai wumsir bi pu mbalanzan wotirdu akwen do ala biya ko kube dundong manan ku changanda jajajaja kat yele ya champo do no ngamlia ka you know this stop ya and the fly rice to ya ko no ngamlia nyama ojo mamam bobo balante o to bobo yidana obo to yin nam jilma balante to kuna yin anta ta jilma kata amma jilma kata ba jilma kati shabjilma mangwa do ay kunya ma face kay na bor men yalam zama changa yan bor nim banga ma face because am manika yan banga nye dusu so managbubla old fashion ma so ni rien le ram ya nanang la difficult manzam ya ye pumpungo manang la allergic to amle wala kan yel dagbani allergic to amle allergic nyam kama ami haram kat like yes achir la amle amirin tahle yes because for money fauzia amle nyala banzuar gotama kan yen kirpuni du tunan nan careful so unkamana te paya man fauzia yen pila do be nawni kan yelia do nyama akala nan shawunci ko once ka nan ban yara shanga din da butuna nan amma kunye pa ma ayen wuro me so biyan guma yi to anda yelia mani nan amliya sba shun yun kan ye kama anyala ne vo bia now zo yen chami ka ji a piece of mind bobor nan kena won tale amma tunum no le lamna tiya ya ne pa yolin ya asale ka ku bien ka nura so man kam nan ta past stage shelia alhamdulillah masha Allah mpa na won mal bi hata ka dunyen takai because iyan dol do yeto anawun zunduma na won zan ban sha bana shanga zalma aspa ne bargale jakam so mi bu barna bargale ya so domin pa ya mpila kama ya pa nyama kan zan pa ya kazan nawun ya kan yelya masha Allah mal bi hata kamali 49 years now so nzang la do mamman ku pang minti yelya domin nawun din kayan fi kan yalya alhamdulillah MP nawune but man now mama yele kadama te bom da bom yes because adine mama pon de viol pam ne parent kane to anya ni yara to ashel nguma ya anya man ya I am mal problem with me dia kam ya nya man jin la ni kuratuniya kabiyel maya kan jina fanum tuni kabiyel ma kan jinna num tuni kabiyel ya kan mamman zan hankale in par mannun du jindu in read the Quran ma kan yi understanding amma din son ma din za hapu ne yala biagu okay silmisili abiyel ni moral principle katmal absolute moral principle kamal relative moral principle absolute moral principle ma yala ya dunia zaha lala nyale akuso tale nyale adon so pa tale nyale anun bin shao tale nyale
ka relative moral principle ya ka yela ya te ban shi du woni za haya an yi shel na ni yi shel na no yi shel na ama wum saloko kam ma wum smoko it's different ka ma wum soko so din dia lamti ya dire nyela ya to fonde na nanam ya to fonde na afanam ya to fonde na ninkura ama zuo lela benyarama de lan kan ninkura jila du ka kura because politics coming and to samban shakamaza ka bla mi ngumbo nyela so anyeti yenjin twongo ya tuku non fair na baba timi ku non fair na dapa so I like people like young girls growing up they look up to people like Yinema so abapam kama ya shamoma kabno to demoralize te passer be shaban yisrna aba maniane bukul daba kabno to my perception kama ngbaye kukuldo ntinye bi hayi bi hata baby gan alhamdulillah so kayina do manguna ya ngon ma you don't think kama den non kosre ko tulung pachi may yela le to ashel ya ayele to ashel face ya karnye jure and I will stand here on authority to say it man de yelle ni yelle den san ni na won yelme ya ni sha nga amliya katichi bo no I didn't say that. What did you say? You conclude manguna anku yelma mampur abor na yel ya pakam du tuno kilo yidanya no so explain it. Hold on there in yelme ya ye adine mama yele ya ne reviel pam ne pa yan kane kakan and that's what I've just said. Yes, it's literally ne reviel pam I'm even like a director I'm not quoting from the Quran ne reviel ya yes ki mizan culture punia kayel ya nalala nyale karpalala I dare whoever bani camera ma ba I dare whoever ya no kana 20 yelma ya ni na won yelma ni nyimpa sha pila idan yele chang endle with 3 nduma na won yelma ya ni nyimpa o poale mo buta number 1 dinun zina karnyela kaman akala bandirgo na di dozo kanan da zina nyela ki tamban sha zina nyela fo pa min do ho de pa fo pa konko ho do ngunu to nan zina 1000 de bayirna pa ngwi nan zayinga de bela sambani 1 let's put it aside ni nyimpa man yar mate pa o nyimpa buta zo nyele de nan zina karnyela la arzo den nan mamaliya de chang tuzu karnyela bandirgo zo den nang mamaliya ama third one ma din yanku dega na wuni kamai tukuti kana unku yoga legendam paha arpu mal 1000 ko paha le 1000 ya din yela kaman an ngamaliya ya ka tipiya ka yi dan so ma ni nyimpa simple soya mbora do soya nguyen zoma nambwa kanung mamliya na wunzo fi sabir zo kan ni fauzi ya zo ama zuo wala ki mamang dapya ikura amliya ibu mayelmiya yepa donyo aja atama aga temi aga zanga dinung bobdun dong that's the problem so aja ya aja kama zanga dinung aya no finally you let me to start 20 minutes juwan mona bala juwan so kana mino konko ya do tuni kuti one day mino konko katakpala la yetu amazu so hold on aja yelme ya ni obola doso nguyangbubo now so na fi sabi de lie double ya bang bo pa now you understand so if aja agree to what I'm saying it means ogbani yare to ashe kama maybe tibiasizo ka shabla bo na be dab bien ma de goza haben ya mangle abangla bo dinin ka dab puni dab ma kan pa ba puni pa ma de kan yes so Mr. Dan is ni doya doyinga ya odo kontu I no feel lan kan but aja di yele to ashe den kan ko bo non finalize kaman mala afaso sasha kam ngomen kan tamo yin yala ka yaai o pano ko biuzo sometimes we go kan tedin don gada biang ba ko la buyina pano ko chao ya pa mano ko cheko jia kama kabla mioma okay mi ma tuni fa go ba no te kuto fa go ba wonda chante choyela wonda chano te choyisha tra yiro yilmana bisha ko zasi so ngomen kan ti yawo yon so ngare sometimes me ko kana o ko cheda oso
zoharm da biam malum. Okay. This Mr. Dan. No, time so only time nan. Kaje ni yele to ashama. Yes, me we get another day. No problem. Because Aja yele to anum pam to ama. So Aja go for to ama here. It's unfortunate. It is Sahama in can but I will to to ama the na me bukata ne te kage to apam in zantin ya ke di amfani. So now in on te kata bi rekare viera tin la hanye Saham bola Aja kabo Mr. Dan kabkana because be disagreeing with each other be ye to apam bien ka be sat tabaso mama personal I will call them kabku kana kana ti engine men debate ye to ashanga yes so ni zanchon wo kapo ni bai man de benye sa kana ti jeji wo kun ji wo ka ti pi go inside Tamale ni bo ya bu mas ti bi rekare vela ti la la ti zaji assalamu alaikum ya loko